Ni ene mugunda wa Embakasi Ranching uri mwena wa Rwaigu ku Nairobi umuthi ari muthi wa muthia wa guthurima maratathi ma o mumemba thutha wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gwathana ngucanio ya mugunda ucio ininwo kaimana na ene magairwo migunda yao. Thegia ya macio kuri na maofitha marekururia wira-ini wao guku murugamiriri wa gicigo kia Njiro Joseph Mwangi akirutira survey acio mukaana mururu. Na nikwenda kuga ati survey acio na mathikiririe tondu angiona ni maigua gikuyu. Ndiraiga survey oko no ahetwo mapu na ni woririe wira Embakasi Ranching ukiorikiria andu wira wao. Waka kurikia no ngukunyita. Na ndimahete o wiki o ino tu. Jumatatu survey ole othe gukorwo arutite wira wake kuringana uria agereire tugucemania nake kuria akiria ngima ya thirikari na mboco. Mukano uyu ukite thutha wa mateta kuma kuri muingi ukiuga masurvey aya ni makoretwo makimathenia. Okoni ucio wa Njiro arakwira thii guka rucio ngakiki riu maundu macio ni tugaikario kuma rucini andu angi matiraria guku kwina atumia akuru riu ri na mena sukari ginya riu guku kwina andu aguthima andu sukari. Kamau akaniambia nimpe 10 minutes anarudi. Kutoka paka sasa sijaona Kamau amepotea. Nyika hakuna mwenye anaonekana masave yote kwa hiyo mambo yote. Na mimi shamba yangu iko double location. Bonus tulipatiwa ina mtu mwingine. No muikariri gite wa kabuni ino Lucy Nyokabi ni areganite no horo uri ukoretwo githerema ati no arugamiriria nene ka kuma kabuni-ini ya Embakasi Ranching maragairwo migunda minene. Ni mathavia ona batingiagirira ni kumenu ona cia thirikari twari nao ndakwira ni manogete ni wiro ti munini. Makiria ma title deeds 20 ni irikite kurikiririo 17 ciacio itirikite nacio title deeds 800 iri na mashira na iri rathi na mbere na guthurimwo. Harine Kameme TV mutamburuko wa mohoro zitagwo Jenga wa Wabui.